tše ke ditaba tša sepedi tša SABC 2 go tšwa ka Auckland Park, Johannesburg. Gomme dihlogo tša tšona ke tšeo. That service cost will amount to 389.6 billion in the current financial year. This translates to 22 cents of every rand we raise in revenue. Of the table of the budget 3 weeks ago. Motšhelo o tla oketšwa ka seripa sa peresente lenyaga mo lekokotšego ye nngwe ya seripa sa peresente e tla ba ngwageng o tlago. They went on top of the bus and they break the glass to rescue people. Palo ya bao ba hlokofetšego kotsing ya bese ka Gauteng e hlatlogetše go 14 e se go 13 bjalo ka go begilwe pejana. Ba mmalwa ba sa bakwa le badimo maokelong. Kgorotsheko ya Malawi e laetše gore Shepherd le Mary Bushiri ba bušu ka mono Afrika Borwa go tla lebana le ditatofatšo tša bofora le go ba le tšhelete ka moo go sego molaong. Dr. Patrice Motsepe and confirm him as the new president of CAF. Rakgwebo wa go huma le dinala Patrice Motsepe o kgethilwe le boelela ntle le phenkgišano bjalo ka mopresidente wa CAF. Bešunthobela ke tla thušana le Mphoteme bjalo ka mofetoledi wa polelo ya diatla ditabeng tša lehono. Tona ya matlotlo Enoch Godongwana o adile ditekanyetšo tša ngwaga wa ditšhelete tša go balelwa go diranta tše trilione tše 2.6 kgabagareng ya ge naga e lebagane ke maemo a wa hlobaetšago a ekonomi ao a tlišago kgatelelo ya ditheko tša godimo le dihlotlo tše dingwe tša lefase. O re ditekanyetšo tša lehono ke motheo wa go kaonafatša ekonomi le go lekalekanya ga mašeleng a setšhaba. Theko ya godimo ya dijo go ka letela gore e hlatlogele godimo ka ge mmušo o le leanong la go oketša motšhelo ka seripa sa peresente ngwageng o tlago mo le magoro a motšhelo wa letseno la motho ka noši a ka se beakanywe go gata ka mošito o tee le inflation. Mmušo o hloka gape go adima mašeleng a mangwe a tlaletšo godimo ga ditekanyetšo tšeo. Kgoro ya matlotlo ya bosetšhaba e letetše gore kgolo ya ekonomi ka onafale go tloga go kgolo ya ka tlase ga yeo e letetšego ya peresente ya 0.6 yeo e begilwego ngwageng o fetilego go ya go peresente 1.9 le nyaga. Mmušo o re go kgoboketšwa ga letseno ga se go a fitlhelela seo se bego se letetše go ya ka dipeelo tša ekonomi. Tekanyetšo yeo e fetišitšego ya letseno la motšhelo la ngwaga wa ditšhelete wa 2024-2025 ke diranta tše dibilione tše 10.7. Ditshenyagalelo tša mmušo di fihla go diranta tše ditrilione tše 2.6. Mašeleng ao mmušo o hlaelelago ka gona a ka lekanetša go diperesente tše 4.6 tša ditšweletšwa tša ka mono nageng goba GDP. Go le bjalo mmušo o dumela gore motšhelo wa godimo o ka bea kgatelelo e maatla go badudi le kgolo ya inflation. Gore mmušo o kgona go hwetša letseno le lengwe go latela go se amogelege ga koketšo ya motšhelo ka diperesente tše 2. Mmušo o tsebagaditše go oketša motšhelo wa tlasana ka seripa sa peresente le nyaga mola seripa se sengwe sa peresente se tla tsebagatšwa išago go fitlhelela diperesente tše 16 tša motšhelo ngwageng wa 2026. Tona ya matlotlo Enoch Godongwana o re le nyaga palomoka ya mašeleng a dikadimišo go letetše gore a be ka godimo ga dibilione tše 3 tša diranta go lebeletše mašeleng a godimo ao mmušo o sa hlaelelago ka ona. That service cost will amount to 389.6 billion in the current financial year. This translates to 22 cents of every rand we raise in revenue. Ditsebi tša merero ya ekonomi di dumela gore ga se wa ba bonolo go fitlhelela sephetho sa lehono ka gona seo se ka ba le seabe mebarakeng. It is a good budget because it maintains fiscal consolidation while it does not cut necessary spending, particularly fixed investment. Go fitlhelela kgolo ya ekonomi ke go tlhola mošomo. Mmušo o akanya diranta tše dibilione tše 47 tša tlaleletšo go thuša kaonafatšong ya mananeo kgoparara. Government's GDP figures came out looking at growth of close to 2% for this year, although of course that figure does remain at risk the longer it takes for repair to be effected at Transnet and of course infrastructure in South Africa to stimulate a fast economic growth environment. Kgoro ya matlotlo e belaetšwa ke ditlamorago tše dingwe
e fela e belaetšwa ke mathata a mangwe go etša dikgotlhano tša sepolotiki le ditšhitišo tša kgwebišano. We are seeing the escalation of the trade war between the U.S. and its key trading partners, and it could get worse, particularly if Europe also starts to impose all these high retaliatory measures against the U.S. Mmušo o re o sa ikemegela gore o tla šitwa ke go imolola ditheo tša mmušo. Ka go le lengwe mekgatlo ya dipolotiki thulana ka dikgopolo mabapi le polelo ya kabo ya ditekanyetšo ka Enoch Godongwana. We will definitely reject the budget in its entirety, particularly as it relates to the VAT increase. As for the ANC, I cannot speak for the ANC. They will decide what to do as a party. I can only speak for our party, which is Umkhonto weSizwe Party, the official opposition party in this country. We would not be voting for it. It's now become clear why we will not be voting for this budget in its current form. We've been very clear from the beginning that we don't believe that a VAT increase is the right way to proceed. Reflects the Minister of Finance. Adumelane le rona le cabinet ya President Ramaphosa. Gore budget ya rona e thuse go godisa economy ya South Africa. Ile beletse gore re tlo kenya diago, in particular focus in infrastructure development. 1 trillion rand e leng gore e tlo ya go aga ditsela, go aga di railway line, the ports, metsi, metlakase for the people of South Africa. E tlo kgona re thusa gore re kgona go rarolla matata a ntse a tshwareletse economy ya rona gore gole. Ha o tshonyoloswa ka 0.5 selemo se tlang 0.5 seo ho batho ba rona se tjho hore tšhelete e ne tlamile e behe mohlomong ba re ba tla e collectang ka collection ena e tlo re fa 30 billion selemo se tlang e tla re fa 15 billion ha ise kopane kaofela e tla re fa 45 billion ke ho baneng 45 billion ena ba e batla ho batho ba hlophehang. Gompieno go bonagetse gore re paletswe go thusa maAfrika Borwa re ba okeleditse tax ka lebaka la gore madi a utswitswe mo dijareng tse di hitileng re paletswe go godisa economy mo bohelong re paletswe go fokotsa gore puso e bereka jang re tlhokometse ba ba leng mo gare ga puso re lebala maAfrika Borwa. Well, it's difficult not to support the budget. At some point one has to make a decision that's going to take South Africa forward. Look, we're not happy with some of the proposals, but doing a budget is a difficult balancing act, like an increase had to be made somewhere. Ka go le lengwe badudi ba Afrika Borwa le bona ba lahletse hlware le gonyana godimo ga tšhišinyo ya gore motšhelo o oketšwe. Ke bona ka ba taba ya VAT ha e necessary e tlo ba tša malapa a mantši ka lebaka la gore ga ona meshomo ke dikontraka ka mo dilo di a godimo mo tabeng ya grant o tlo oketša mara rena is youth a rena mebereko so re bona ka re meebile 370 re golang inozama molemo but ha enough for ka dialo tša gago. A ke tlile go ditabeng ke nagana gore ke right yona 350 mara inyane mara right ya go tshwana sa thole next. Honestly, I didn't try sharp because some of the things di oketsegile. We can't even afford go reka dilo tsa bo di mmarakeng go bo di eng. Dilo tla be di expensive because some of the things le tsone ha di oketsiwa like ba dumelane le rona. Figures tse dintsa di ntshitseng yes di sharp ne re sharp ka tsone ntwe ke llang ka yone ka ntsa khatile 350 tse go a khona go save VAT ya rona. O understand because ultimately enter to kitlela re ka lufa bogobe ne yone ntse se re lla ka yone ka 18 rand ene ke rona re greenang wheat motlu sete e tlo re tlosa haholo ga golo gona batsofe ba re dulang re le bang wa utlwa re kreya fela yone 2000 and what you mo yona ke a doctor mphedi le kgwedi ke tshwanetse ke reke motlakase ke reke dijo 2000 dio e fedile. Re sa buša re le amogela temošo ke ya gore diteng tša pego yeo e latelago di ka le šikinya maikutlo go batša legarolo a matswalo kudubana.
Palo ya mahukotseng ya bese ka Gauteng e hlatlogetše go 14 e se go 13 ka ge go begilwe peleng. Seo ke go ya le ka molekgotlaphethiši wa maphelo ka Gauteng Nomabantu Nkomoralo Hoko. Dipalopalo go tša kgorong ya gabo di laetša ge le batho ba 12 bao ba hlokofaletšego lesemetseng lefelong la kotsi mmileng wa R21 mo le ba bangwe ba babedi ba hlokofaletše bookelong. Go le bjalo leoto la motho leo le kgaogilego lefelong la kotsi ga se la tšwa la hlathwa gore ke la mang. Molekgotlaphethiši o ile a bolela le bao ba phulogilego kotsi ya bese bookelong bja Thembisa. O mongwe wa bona o ile a leboga lebotho la sešole la SNDF leo ile go lantšha banamedi bao ba bego ba gobetše ka labobedi. Nelson Mtšali o re leboga ge a kgonne go phela. O lebogile kudu mašole a mane ao a thušitšego go ntšha banamedi ka gare ga bese yeo ile go ya menoga. They went on top of the bus and they break the glass to rescue people, and I would love to, if it happened, to meet them and thank them. They did a wonderful job. Bjale ka banamedi ba bangwe monna wa mengwaga e 14 e le go gape papa go bana ba babedi o re ge kotsi ya masetlapelo ge e tla direga e bja le tseleng ya go mošomong. Mtšali o ganeditše mabarebare a wa rego motledi wa pese e bja otlela ka lebelo la godimo. O bolela gore pese e menogile ge motledi a bja leka go emiša go efoga go thula koloi yeo bego e le ka pele. Go sa le bjalo motledi wa pese o lokolotše bookelong. I must indicate that the investigation and the involvement of the South African Police Services will actually give a final report. Go le bjalo ba bararo go ba tshela bao ba le go bookelo bja Thembisa ba maemong a wa tlhobaetšago. The number is 14 and we have this limb that is number 15 that is with our forensic pathological services that we have kept until we get the owner of the limb. Ga bjale ba 26 go ba 49 bao ba okile go maokelong a tshela mmušo ka Ekurhuleni ba kgonne go lokollwa. Balapa la bomolwetši wa mengwaga e 33 yo a hlasetšwego le go bolawa ke molwetši yo mongwe ka bookelong bja Philadelphia ka Dennilton provinseng ya Limpopo ba nyaka dikarabo le go bona toka e phetagatšwa. Class Letwaba o bolailwe ke molwetši wa monagano yo a bego a tagilwe ke diokobatši mesong ya Mokibelo. Lapa la ga Letwaba leo le boleng ka mahlong go tšwa motseng wa 8 Flag ka ntle ga Marble Hall le sa thušitšwe ke polao ya sehlogo ya morwa wa bona Class Letwaba ka bookelong bja Philadelphia ka Dennilton. Ba re le ge tona ya maphelo ngaka Aaron Motsoaledi le motlatša tona ya maphodisa Pholi Bošelo ba etetše morago ga polao ye dintlha mabapi le tiragalo ye ga se tša hlaka. Lapa le re le nyaka dikarabo ka ge ba re boetapele bja maphodisa le bja maphelo ga se ba bja dintlha ka moka pepeneneng. Mare ke itše ke makala mabane ke ya ka kwale ke kry re ngwana ka mokgo ke mo tsebang ngwana ka ke bonane le mabadi mo go diphatleng a ke tse gore go dira ba mpuditše gore a go bala ke no kry ka re mo re o bethile ke bulete o re ngwana ka o bethile ke ntho ke sa ikwešišeng ka ra ke ne answera ba mpuditše gore ba ka se motshware o fitlhela nna motswadi ke tsena ke tlo mmona mara ke kry se ba motshwere ba mo dirile lotše ka moka e seng ke mmone tlogela ga be sa kgatliše go boitshware beno ba ikere be pšhatla ke motho ka hamola so ene se se re kuša motlhoko ke gore o ne le ba dila bulete mo tlhogong yayo a ke tse gore ke bulete gore ke mosebe o bereka mo we don't know. Badudi ba motse wa 8 Flag le bona ba re ba sa thušitšwe ke tiragalo ye ya go garoša matswalo. Ba maketse badudi ba mo gae ka mokana ga bona ba tšhogile ebile ba ba emi ba re ba nyaka go botšiša dipotšišo gore go diraga ye efeng gona go kgonagala jwang ke ge ba ba thibela ba re aowa ho se la tsena ga mo tshwaragampe kudu ka lebakeng la gore tena le balwetse ba rena ka mokgogoleng ka gona go bontšha gore ga ba safe ene ba etapele ba rena ba emedi ba rena lwetse ka moka ga tsona ba thoma go kuka dikouso ge šetše kotsi e tlhagile. Moetapele wa badudi o re tiragalo ye ya bookelong bja Philadelphia le ya go katwa ga baoki tleliniking ya ga Tshweni le Nyaga ke sešupo sa gore dikhamphani tša bahlapetši ba tšhireletšo di šitwa ke mošomo. Issue ya security mo di-facilities tsa Department of Health ke mathata ka mokgwa re bonang ga ke tsebe gore ba tseba responsibility ya bona bjale ka security ka re ga re tsebe gore ba katileng sepetlela ge go kgone go dira this kind of incident tsa gore batho ba reipiwe go utswiwe ba bangwe ba bolae ba bangwe. Dithulaganyo tša poloko ya Class Letwaba di gare di a kgatlampana go mo tla bolokwa ka Mokibelo wona bo o tlogela mmagwe tatagwe le barwa ba gagwe ba babedi. Nna ke Koketšo Motau wa ditaba tša SABC 8 Flag ga Puota.
badudi bao ba lego ka tlase ga masepala wa selegae wa Matlosana go tee le maloko a Mkhondo Wesizwe ba hlole ba gwantetše dikantorong tša masepala woo e le ge ba nyaka kabo ya ditirelo. Dihlopha tšeo ka bobedi di latofatša masepala ka taolompe, bomenetša le tlhokego ya go rwešwa maikarabelo. Baagi le maloko a lekoko la Mkhondo Wesizwe ba ne ba gwantela kwa masepaleng go lopa ditirelo. Dingwe tsa dikopo tsa bona ke metsi, ditsela, mantlwana boithusetso le motlakase kgotsa parafene. We demand that all registered beneficiaries of alternative energy that we call paraffin be supplied with such immediately. That the MEC of Coxstar and Scopa helps Matlosana Municipal Public Accounts Committee to thoroughly follow up the findings of the 2023-24 AG's report and all other investigative reports and take necessary steps. Baagi ba bangwe bao ba lopang ditirelo ke ba ba dulang kwa mafelong a sa kwadisiwang semmuso ba kopa ditiro le ditirelo. Ke re le youth re sokola ka bazare ba golo dikolo ha di a re amogeliwe go dikolo ha rena motlakase di parafine ha dio ha pula ena e ba mathata ba bana re sebedisa dipatsi jole ka ha le bono le rona pula e di storile counter ya rona. Mayor wa masepala re ba setse ba simolotse go tsibogela dingwe tsa dikopo tsa baagi. There are issues that already in your memorandum we have attended to as the municipality. Maybe you are not briefed. The issue of the PPE, which was an internal issue. I'm also glad that you are also invested on internal issues of the municipality. A re ba tsweletse go batlisisa gore a badiri ba masepala ba na le kitso le dikwalo tsa thuto tse di maleba go nna mo maemong a bona. We've got a process that is led by the provincial government on skills audit. We also have our own internal process e re dirang rona go tla go sheba gore a tota batho ba re ba beileng mo di-positioneng tseno tse ke batho ba siametseng di-position tseo. Re simolotse ka BTO. Baagi ba solofetse dikarabo le leano la tiragatso go tswa go masepala mo malatsing a le 14. Ke Tebogo Phakedi wa dikgang tsa SABC mo Klerksdorp. Di sa kgatlampana ditaba. Kgorotsheko ya Malawi e laetse gore Shepard le Mary Bushiri ba bušwe ka mono Afrika Borwa go tla go lebana le ditatofatšo kgatlhanong nabo. Le ge go le bjalo bobedi bo bo ka se golego ka ge bo ikemišeditše go hlotla kahlolo yeo. Mmušo wa Afrika Borwa o laeditše gore o tla letela tshepedišo ya tlhotlo yeo e fela ba tla thulana le yona. Shepard le Mary Bushiri ba tšweletše pele ga dikgorotsheko tše pedi ka Afrika Borwa ka ditatofatšo tše mmalwa go akaretša bofora le go ba le tšhelete ka moo go sego molaong ngwageng wa 2020. Sehlopha sa baswa bao ba sa šomego le beng dikgwebo tše nnyane go tšwa seleteng sa Sekhukhune ka Limpopo se feditše ka tlhahlo ya dikgwedi tše tshela ya go ba ruta ka tša kgwebo ka China. Sehlopha seo se ithutile go tšwa go beng dikgwebo ba ka China ka go tsenela ditlhahlo tša kgwebo le go hwetša maitemogelo go tša diindasteri tše mmalwa. Ba bua gae le bokgoni le tsebo tšeo ba ile go di abelana le bašomi mmogo ka bona. Baswa ba ba borakgwebo potlana ba re ba ile go šomiša bokgoni beo ba nago le bjona go godiša dikgwebo tša bona gape le kgolong ya dikgwebo tša bona go marangrang a inthanete. Lesolo le tlile ka tšhomišano magareng ga setheo sa tlhahlo le thuto la mebušo selegae ga mmogo le mokgatlo wa China wa boditšhabatšhaba wa kabelano ya setšo le thuto. Ka bokgoni jo re jo bokgo tša China moremi ona re ka netefatša gore re ka kgona go tšweletša any product tše e le gore jo di rutiwa kwa China. Kgatlego ya ka ya go tsenela lenaneo le e be le go oketša tsebo ya ka ya go tša technology gobane ditoro tša ka le kgale ke go tliša ditirelo tše botse dinagamagaeng. China is fastly becoming a manufacturing hub of the world. And with the manufacturing hub of the world, most of the products that will be manufactured will either have a relationship with China or either be coming from China or be being shipped to China to be added as components to manufacture other products. Masepala wa Selete wa Sekhukhune o re o thekga lesolo le. Re tshepa gore the knowledge e le gore bana ba rena ba learn from China ba se theory. We must re kgontšišiše gore
ra ba thusa ka masheleng a leng gona gore ba kgonne go ntšišiša tše ba di lenneng. Lesolo le ke karolo ya go tliša segwera magareng ga Afrika Borwa le China. Go na le leano la go romela baswa ba bangwe go la China ka lesolo le mo mengwageng yeo e tlago. Nna ke Koketšo Motau wa ditaba tša SABC ga Sekhukhune. Mebaraka e tswaletše e reng ya bohlano gomme a re bone gore e šomile bjang. Ranta e fokotše ge bapetšwa le ditšhelete tša dinaga tše dingwe tše kgolo. Tšhupiane ya theko ya dišere ka kakaretšo JSE le yona e hlole lefase. Theko ya dirafia ka moka e šomile gabotse. Rakgwebo wa go huma le dinala wa ka Afrika Borwa Patrice Motsepe o kgethilwe le boelela ntle le go phinkgisha go ba ke re ntle le phinkgishano bjalo ka mopresidente wa Confederation of African Football go ba CAF kopanong ka karetšo e be go swaretšwe ka Cairo e repeta. Motsepe yo a kgethilwe go legela mathomo ka Hlakola ngwageng wa 2021 o ya go etapele lekgotlataolo la kgole ya maoto ya Afrika Borwa legala bobedi go fihla ngwageng wa 2029 nakong ya ge le mopresidente wa kgole ya maoto ya Afrika e fihleletše tše mmalwa lefaseng ka bophara go bala le go ba le dihlopha tše mmalwa tša kgwele ya maoto ya basadi tšeo di tšerego karolo diphadišanong tša mogopo wa lefase wa kgwele ya maoto ya basadi ya FIFA mo di okeditšego go tloga go dihlopha tše pedi go ya go dihlopha tše nne. There's a revolution taking place in African football. There's a revolution taking place in African football, and we are honored and privileged to be part of that revolution. And part of the revolution is in the results. Is Morocco in the semi-finals of the World Cup with all of the nations in the world, is the AFCON in Cote d'Ivoire being watched by 180 nations. It has never happened. It's the prize money that is being given to the players. Pagešu tša lehono di fella mo ba sehlopha sa ditaba tša Sesotho ba tla lefa tšona ka iri ya seswai mo SABC 2 le SABC le gae go sasa ga bjale bule re go a theolatela ka maemo a boso gabotse. Madumeša go tša bosomogodi wa SABC bošomo le kgone re bona gabotse kgonagalo tše di botse tša dipula di ka di le gabotse ka Afrika Borwa ditheo di tšwa godimo ka dikarolong tša ka Botswana go kekela ka Afrika Borwa go fihlabelo ka dikarolong tša ka KwaZulu-Natal lona lo ka Kapa Bohlabela magaešo di farfarelwe ke dikgadima a rotelang gabotse la ka moswane re sa bona gabotse kgonagalo tše di botse tša dipula di sa ka di le gabotse Afrika Borwa ka bophara di laetša di šišitše gabotsena fela ka dikarolong tša ka Kapa Bohlabela wena lo ka KwaZulu-Natal ka dikarolong tša ka Bo-Durban go tsena ka boremelaga bjalo magaešo re tlhokomeleng ba tilo tša boso ba sa re laetša gabotse magašo gore re ka ba le pula tše maatla ka dikarolong tše di farafarelwe gabotsena fela ke dikgadima o le ka dikarolong tša ka Freistata go tsena bjalo ka North West go fihla bjalo ka province ya ka Gauteng e tla ba tše maatla ka dikarolong tša ka Freistata gabotsena fela ka dikarolong tša ka Bloemfontein a re tlhokomeleng ba tilo tša boso ba sa re laemoša gabotse gore a re tlhokomeleng re ka ba le phefo tše maatla di tla tšutla ka lewateng di tla fiša lewatle ka dikarolong tšeo la ka moswane re sa bona gabotse diphefo tše maatla di tla tšutla ka lewateng di tla fiša lewatle ka bogorwa le ka bohlabele ba ka Afrika Borwa phišo maatla e tla ba gona ka dikarolong tša ka Kapa Leboa magašo re se hlole mmele ya tlhaga ka dikarolong tšeo go le ka ba reng bjana gabe le wena le ka dikarolong tša ka KwaZulu-Natal go tsena bjalo ka Gauteng ba tilo tša boso ba a re tlhokomeleng re ka ba le pula tše maatla di tla ba gona ka dikarolong tše di farafarelwe ke dikgadima gabotsena fela ka dikarolong tšeo ge re ya go dikgatša temperature ra re thoma gabotsena fela ka province ya ka Gauteng laetša gabotse fela le fodile re boletše ka gore maru a tla pharaphara ka go kgetha dibaka ka bo Johannesburg ka bo Springs masompedipedi go laetša go fodile ge re ya gabotsena fela ka Limpopo province le tla sa gabotse go ma-Afrika Borwa o le ka dikarolong tša ka Limpopo ka Mosina le a fišela ka moswane re boletše ka kgonagalo gore maru a ka pharaphara ka go kgetha dibaka go a laetša gore thetše ka dikarolong tša ka Polokwane masompedi-šupa wena le go ka Mpumalanga la ka moswane le laetša gabotsena fela le tlabe le fodile gabotsena fela kgonagalo tša gore maru a tla pharaphara ka go kgetha dibaka ka bo Carolina le ka bo Emelo masompedi-nne ka dikarolong tše di laetša di fodile wena le go ka KwaZulu-Natal la ka moswane re bona gabotsena fela le tlabe le fiša gabotsena fela ka bo Vryheid ka bo Ladysmith go tsena bjela ka bo Richards Bay gabotsena fela le tla fišela ka moswane ge le ka Kapa Bohlabela la ka moswane re laetša gabotsena fela le tlabe le fodile la ruthela ka East London masompedi-tshela ka dikarolong tšeng
ka kapa o dikelela ka moswane le laetša gabotsana fela le tabe le fiša ka bosta ka bo Cape Town magrata ke 30 ka moka re boletše ka gore maru a ta pharaphara ka go kgetha dibaka kapa le boa le gona re boletše ka phišo e ntšhila ka moswana re di bona gabotse le ntšhano ga moneteng ka bo Upington go na le ka Kuruman 20 ka bo Kimberley le a fiša 30 ka moka ge tsena ka Freystata le a fišela ka moswane o le ka bo Welcome go na le ka bo Kroonstad 20 le laetša gabotse le tabe le fiša re boletše ka kgonagalo tše di botse tša dipula ge re di kgarutela gabotsena fela ka dikarolong tše o le ka bo Rustenburg le a fiša 20 ka bo Lichtenburg 27 ka dikarolong tše go tsena bjela ka Mahikeng le a fišela ka moswane 27 go fihla bjela ka dikarolong tša ka bo Tosca 30 ka moka le laetša gabotsena fela le tabe le fiša magešo a rapareng gabotse go tšwa go nna ke re mošate